U Crnoj Gori i dalje o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Vladajuća garnitura džaba kleveta Amfilohija jer na Boga ne može, zbog čega su crnogorski trgovi i ulice prepuni naroda. Pravoslavna većina upozorava vladajuću manjinu na štetnost zakona, a oni im odgovaraju da su dio ludačkog pokreta, da pokreću krstaški rat i da su dio anticrnogorske propagandne histerije. Politika tvrdi jedno, stručnjaci drugo, a narod istrajan, ne damo svetinje. Kada zakon stane između vjere i naroda, slika Crne Gore u priči Radivoja Obrenovića. U posljednjih 30 godina u Crnoj Gori je obnovljeno 630 parohijskih crkava, objekata i više od 70 manastira. Jedan od njih je i manastir Zagrađe iz 15. vijeka. Poharan u turskom osvajanju do 1998. godine ovako je izgledao. Blagoslovom mitropolita Amfilohija počinje njegova obnova. Ova svetinja primjer je da državne i političke granice, kaže sveštenik Darko Đogo, ne mogu prekinuti put pravoslavne duhovnosti. Vjerni narod Foče, Stare Hercegovine, generalno gledano s pravom, da tako kažem, duhovno gravitira prema Zagrađu i doživljava ga kao sastavni dio svog duhovnog bića i nama Fočacima najbliži manastir, nama Fočacima duhovno vrelo i uporište duhovnog zdravlja, naravno, pored naših ovdje hramova. I manastir Podmajine kod Budve je iz 15. vijeka. U ruševinama je bio zapušten do 1995. godine. Mnoge svetinje do uspostavljanja bogoslužbenog poretka služile su kao magacini, a nerijetko i kao štale za stoku. Upućeni ističu da je mitropolija Crnogorsko-primorska graditeljski i duhovno oživjela Crnu Goru. Tako ne misli i predsjednik zemlje, koji je prošle godine na skupovima svoje partije naglasio da Srpska pravoslavna crkva opstruiše evropske ambicije savremenog crnogorskog društva, ponovivši da će donijeti istorijski važnu identitetsku odluku. Da je ostao još jedan važan korak kojim ćemo također ispraviti jednu tešku nepravdu učinjenu u Crnoj Gori na početku 20. vijeka, a to je obnova Crnogorske autokefalne crkve. To se nije dogodilo nigdje u Europi u naše vrijeme. To je zvanično na kongresu ove partije DPS-a. To je partija koja direktno izrasla iz komunističke partije, samo što je promijenila ime i ljudi koji su na vlasti, to su sve podmladak komunističke partije svojega vremena. Oni sad zvanično, stvarajući nezavisnu Crnu Goru, ovu novu, dakle, oni hoće da stvore i svoju autokefalnu, takozvanu crnogorsku crkvu. Od sticanja nezavisnosti 2006. godine Milo Đukanović ponavlja da 4 eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori ne mogu zadržati svoj vjerski monopol i ono što im saglasno pravnom sistemu države čiji je on predsjednik ne pripada. To što je rekao piše i u usvojenom zakonu o slobodi vjeroispovijesti, koji prema pisanju crnogorskog portala Vijesti zbunjuje i Savjet Evrope. Mnogima nije jasno zašto bi trebalo da se tradicionalne crkve i vjerske zajednice ponovo registruju i ponovo uknjižavaju imovinu koju koriste, čuvaju i obnavljaju u najmanju ruku više od 100 godina. Stručnjaci tvrde da zvanična Podgorica uglavnom falsifikuje istinu, krši ustav i ne poznaje ni osnove vjeronauke. To nikad nije bilo državno i ne postoji bilo kakva normalna, moderna, savremena država koja posjeduje vjerske objekte, a pogotovo ne posjeduje, recimo, mošti svetitelja, što možemo da vidimo da u izjavi predsjednika Đukanovića da on ne samo što mošti naziva pretužno kostima, nego govori da će izmjenom zakona o posjedovanju Crna Gora doći u posjed moštiju. Dakle, to je prva vračarska država koja bi željela da uzurpira mošti jednog svetitelja i da je na njih nalijepi etiketu, inventarsku etiketu jedne države. Neka je vječna Crna Gora. Prema zvaničnoj Crnoj Gori, nosilac obnovljene autokefalnosti trebalo bi prema svemu sudeći da bude Crnogorska pravoslavna crkva, kanonski nepriznata, a čiji vođa je odlukom vaseljenskog patrijarha Vartolomeja protjeran iz pravoslavlja. Gostujući nedavno na hrvatskoj televiziji, Miraž Dedejić za uredništvo Mitropolit Mihajlo pozdravio je donošenje zakona o slobodi vjeroispovijesti i podržavljenje crkava i manastira.
Otišao je i korak dalje, objašnjavajući da je sa 20 sveštenika i 3 vladika iznio prijedlog čak i za vjerske zajednice koje ne postoje u Crnoj Gori. Mi ne možemo odjednom pokriti sve crkve i manastire, ali ne znači da ne može služiti druge vjerske zajednice. Može katolička crkva da služi u pravoslavnoj crkvi, ili pravoslavna u katoličke, ili anglikanska crkva, ili protestantska crkva, sve su to crkve, hrišćanske crkve. Mi moramo o tome da vodimo računa. Strahujući da bi se to moglo desiti, narod je nakon usvajanja spornog zakona masovno izašao na molebane i litije s porukom "Ne damo svetinje". Prema posljednjem popisu iz 2011. godine u Crnoj Gori od 620.000 stanovnika, 72% izjasnilo se da su pravoslavci. Sudeći da su litije sve masovnije i da je u njima više od 200.000 ljudi, malo ko bi podržao Dedejićev prijedlog. I predsjednik Crne Gore polovinom januara iznio je stav suprotan onom iz prošle godine. Za mene je ovdje nacionalni preznak pravoslavne crkve zaista u drugom planu. Jer ako mi je nacionalni preznak u prvom planu, znači da se ja zapravo ne bavim vjerskim pitanjem. I ja mislim da je danas veliki problem što se neke vjerske institucije više bave nacionalnim nego vjerskim pitanjem. Dakle, za mene je ovo pitanje pravoslavlja. Narod bi rekao danas jedno, sutra drugo. Brinući se nakon pola vijeka o kulturno-istorijskom nasljeđu, među kojim su i crkve i Ministarstvo kulture Crne Gore, optužilo je Srpsku pravoslavnu crkvu da uništava svetinje. Sadašnji držaoci ne samo da nisu održavali crkve kao dragocjenost našeg nasljeđa, već su direktnim činjenjem pravili nedopustiva oštećenja. Neprihvatljivo je sa konzervatorskog, ali i sa kulturološkog aspekta devastirati sakralne objekte probijanjem otvora na freskama sveca kako bi se obezbijedili fizički otvori za instalacije kao što je to rađeno na primjer u manastiru u Pljevljima. Stanovništvo Pljevalja zaboljela je ministrova optužba. Odrično demantuju. Namjerno je zaboravio da kaže da je riječ o vandalizmu koji su napravili komunisti još 1946. godine u namjeri da uz pomoć peći zagriju hram u kojem su organizovali svoje političke skupove. Iz odbora ističu da je i ovakvo ponašanje vlastodržaca razlog zašto se bore protiv bezakonnog zakona. Odričući se i ćirilice pisma, na kojoj je štampana Oktojih, Obodsko-Cetinski i Molitvoslovi, druge svete knjige, odriču se svega toga, svega što je vječno i Crnu Goru proglašavaju da je vječna Crna Gora. Kako može biti vječna kad joj ukineš sve ono što je u njoj vječno? To ukida vlast, međutim, ipak to ono ostaje na čelu sa moštima svetih ovdje Božjih ljudi. Od sjevera do juga narod ostaje nepokolebljiv u odbrani svetinja. Litije se nastavljaju svakog četvrtka i nedjelje. Održan je i sastanak mitropolita Amfilohija i 3 vladika sa premijerom Duškom Markovićem. Crkva je ostala pri svom, a vlada pri svom stavu. Dogovoren je nastavak razgovora na ekspertskom nivou. 4 dana nakon susreta svog šefa sa vladikama, ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković beskompromisno je ponovio. Zakon je iskorišćen potpuno u drugom pravcu, a to je da se protiv Crne Gore povede jedan, rekao bih, krstaški rat od strane jedne teokratske organizacije koja bi željela Crnu Goru da predstavi ne sekularnom, već prije svega teokratskom državom i da Crnu Goru vrati u neki srednji vijek. Ništa ne znaju, ne govore istinu, sve bi prevrnuli, sve bi pokvarili i zato ne damo svetinje.